Ya ku tak denai nasa ngeposikmu na ya toro bujukang elo kalau sapak dalek tak denai matu dalekmu ku tahu para kata dena kuaro. Apa kullo tahu ki je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sini tomatua malabiki enrenggi selasura malabiki jamaah subuh. Mamuari kita pada angkamanangi lolo ngapamase na niya adam pasimatanga po Allah Ta'ala. Perjuangata moto polaritin rota salay onratin rota na tolong majin ni riwat tu cekke malay pakiata isalay bolata na tolong pangoli ati machinot tarise si arajan na po Allah Ta'ala riwat tu subuh. InsyaAllah mamuari iman caji pak buka tapiri decing rilino dan niat mamuari mang caji pak buka tapiri asalamakari soribun rinna po Allah Ta'ala insyaallah. Iro papinya menna po Allah Ta'ala pak bu angkai na wereki di atanna di bawah nang kana papaje po Allah Ta'ala papinya menna pak mapamulang mompok matan naswe letuk lambu paimeng irasakan asun niro papinya menna po Allah Ta'ala. Matata ifakewe makita irasaka sedi matata makita. Do culita ipakewe bareng kalinga irasaka seding ipake bareng kalinga do culita. Poncokna ada sininna papinya menna fuang Allah Ta'ala irasakan asoni. Idi tonga manibawa pak ia kociaki sukuruki pak berina fuang Allah Ta'ala. Nah dena cek dek je papinya ma pola ri fuang Allah Ta'ala pak bu. Bahkan disampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Egana pale papinya menna fuang Allah Ta'ala pak gangkan na dega gaci di mua rupa tau ngulereke-reke ngi papinya menge. Cuma sayang lakde. Mega tahu na rasa kak bawa mi papinya menna fuang Allah Ta'ala. Terkadang dipanggil Allah madari deda bati-batingi pangopi na fuang Allah Ta'ala. Tahu apa kate? Narasakan pak. Narasakan sa papinya menna fuang Allah Ta'ala. Na iya kia-kia syukuruki. Bahkan angkalalo tahu na sakara papinya menna fuang Allah Ta'ala. Secara kontes jamaah yang dimuliakan oleh Allah tahu dena syukuru. Si bawa tahu masaka madari tahu nasangi pada-padamu. Lain tahu dena syukuru. Lain memang mato tahu na sakara papinya menna fuang Allah Ta'ala. Pega riasa tahu dena syukuru.
Naisam makada fuang Allah Ta'ala meringi atau tuangan. Fuang Allah Ta'ala meringi kesehatan. Fuang Allah Ta'ala meringi segalanya. Naisam makada fuang Allah Ta'ala meringi dale. Magi pala ritala ito deda sukuru. Nasabak ni sebawal makada sininna agaga angkay kulino tercipta atas izin dan kehendak Allah. Pak birina mana fuang Allah Ta'ala. Magi pala riasang ito deda sukuru. Ni sebawal. Agay na sinasabawang. Naisabawang. Naisabawang papinya man na fuang Allah Ta'ala maka urasakan asawan ni na iyakiya jame parinta na fuang Allah Ta'ala. Tau din na sukuru. Pigato si palito riasa masaka. Matandri pidarajak na to masaka Nasabak di matonang kanafatami kulalan na atin na fuang Allah Ta'ala. Makareso na sa alena pajago makareso di gaga hubungan na po ng Allah Ta'ala. Barusaha na sa alena lancer usahana iya memang matujago. Matuntupat di sangan na sabak maca din na iya memang matu maca di gaga hubungan na po ng Allah Ta'ala kulalan na atutong nasakar memang matuni po ng Allah Ta'ala iya. Aga pakoki pa nasabak kesibukan. Ia lino pa onrat tak tulisibu. Betul? Jadi ki tawe irepai mate ki tawe tomi irepai. Jadi kon katau kolino pak bu tulisibu sibu ipatongan ni. Nasabak lino iyon roy bapak ibu tomelo sapa tomelo makareso. Tapi ajak mau tulis ibu materupa. Angkai tareman kadai nang kemulo mas sempaja ko masih kena sibuk lah dek kai. Aga mana je tawa pra kate. Orang kawasan tulis sibuk mana. Padahal iri teru pak to makade sibuk kak mare pak to mega muje orang parana. Padahal ia komelo ibalik bapak ibu. Ia misi Tuhan nawat diterima kada sibuk. Dah boleh lemas sempajang. Tahu kasih sini. Tahu de gaga agagan na me mandre dari gaga tu disibi mak jama para seri komeng melo ka mandre dan ketuan re. Ia menali na jena. Lopo na bolana mak jijirong otona egana waramparana tuli itane tuli sibuk mana Uras syukur ko sapo. Kau tulis sibuk mana? Padaki terus terapa. Mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan. Ia ko kesibukannya jama-jamannya tuli melok taturusia materu-teru kodino pak. Kapan waktu bertemu dengan Allah? Ia ko jama-jama tak tuli taturusia materu bapak ibu. Kapan berhentinya pekerjaan di dunia? Degaga. Ia kota ni di istir ijama-jama tak pak degaga pajane sek ijama-jama. Apa de pada selesai di mukba si jama-jama ngisi di de pada selesai di mukba si di kesibukan. Ikut tu libelo ki makada sibuk kak namo mas sempaja tu ko masih itu di sibuk mana? Astagfirullah. Tadi itu asal nama kita mas sempajang ni pak 10 menit, 7 menit selesai ni. Lino tak 24 jam sesosiwan ni. Ya kata mas sempajang 5 menit cik di waktu 25 menit mu pakai sampai fuang Allah Ta'ala. Angka mau fa 20 telu jam lebih. Makut tu memang matumi je kapan? Apa yang jama-jamang jamain dimuliakan oleh Allah pak? Maka kadang kadang tahu kolino dek gaga jama-jaman nak kadang kada tahu matindro muasa ni tadi jama-jama ko tahu matindro. Poncok na ada pak kapan ini nastir jama-jamangi pajaki. Mancaji ata ki irona jama-jamangi. Bahkan madari lalo ipas yang ke jama-jama tak si bawa pangobi na fuang Allah Ta'ala.
Mas sempajang itu pak. Mas sempajang itu ko basigi dek sisa gaga merasa terpanggil. Mengaji masigi awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mengaji masigi pak apa salo toa yase apa sulapa nang kalinga je nang kalingana. Cuman tidak ada getaran dalam jiwa untuk tampai pangobi na fuang Allah Ta'ala. Mengaji de panatinre masalawa de mo pa. As-salatu wassalamu alaihi. Masalawa ni. De mo pa je na makadawe macawe tongi pangobi na fuang Allah Ta'ala. Jangan ka mengaji pak masalawa balagi na demo pajak na merasa terpanggil. Bani seruan yang paling mulia adalah panggilan Allah dalam azan. Rupa tau mi tayi tak bang. Memang rupa tau mi tayi tak bang. Ya anu mi bang, la anu mi bang. Wat di jaji mega mo waram parat tak na rupa bangi pak, tapi tabe. Ia tu pabangi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asisten na puang Allah taala rilino tam mobi atan na puang Allah taala sipulung loko masiji da jaya mo pak tay tamatuni pabangi de aga jama-jaman na kada waya anu kasi pabami ko masiji itu wa prakate aga ya sekasi sukro ko bamoy laki mo ko masiji. Maga pangkayano lori ele tuon ni dai piga kali sumakokwe maabo ipale. Baka madari ang katauchi Allah ko masigi pa gara-gara pa bang. Lo ni ko masigi masempaja cia kak lo ko masigi kro majak pak bangi. Gampang mi ko majak pak bangi iko pale lo bang. Tua para kate. Napapinyaman naman na jay puang Allah Ta'ala pak bu. Kada puang Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu nikmati, min nikmatin adalah nikmat. Faminallah yang datangnya semata-mata dari Allah. Engkau kapal uleta ini. Ya ku puang Allah tania puang Allah Ta'ala mereka asagenanga bapak ibu pekku cara tak dayulay. Lauki makareso pak sadari wi aleta silakan cari harta, silakan tomak jama, silakan tomak kareso, tapi ingat ajak nama tandre papojimu oku karesomu dibanding puang Allah Ta'ala. Arengi siri aleta nasaba aga tasapa waramparang neiro waramparang tasapa aga tapake, aga tapake sapa waramparang na puang Allah Ta'ala kesehatan agalakan nero agalakan ini boleh matoli puang Allah Ta'ala. Poncok na ada pak iya ko jama-jama tak melo stir ki pajak ki meresak ki. Sebab dia gak pejana itu jama-jamanya. Mate ki tahu mi iripai, tua ki tahu itu mi iripai. Jaji ki pak tengerangi, tani itu di marepa. Waktu tak mesu polaripan manana indok tak waktu tak jadi pak. Tania ini marepah. Ni ke paling marepah tahu emi irepai. Yang paling pertama terepai waktu tak mek jadi indok tak. Alina tampu ki asira ula 10 asona. Kindro lau indok tak na bawa ki. Batino irepai indok tak ro. Lau ipasae na bawa ki lau mas sempajan na bawa ki. Engkau kapat tomat tampu kui, na bawa materu anak-anak, magi dek mutaru itu kasoro. Tandran na bapak ibu irepai tahu. Apakah selesai persoalan ke indok tak dek? Tadi abang indok tak taripai waktu tak mejaji. Namo balik bola tak irepai itu. Melo ni jaji bapak dini, bela-bela rumah sakit dek gagawoto. Matek kasih ko Pak Haji.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ni gitu. Iya je Pak Haji. Matindo juga Pak Haji kada tetek siaki mako koe nak kada. Ya tetek 2 riwan ni kada. Mai pale takut tanah. Tu matindo satu. Magi bali bola kada tabe Pak Haji. Mereka si mana indo anakku. Kami nrengoto tak yo lo. Tahu iri pais itet du siaga. Bene tak mana tu itet du. Aga pale na wadi gawin nrengoto tak pengaji. Wadisa. Alias sangat bali bola na ren ni goncing oto na. Rafa lisu ko bolana. Napain bene na ko oto napi maringerang Allah de pale macam supiri oto. Padahal nangi Pak Haji sorok ni matindo losi pengaji assalamualaikum makasih dak kana wai walupe Pak Haji de pale wis masuk piri oto iri paisi tajing pale yo lo mak bajaju ade tu mak bajaju teh tu mi repai selesai persoalan na Pak Haji marepa depa losi ke rumah sakit bapak ibu pasanya de nak kata repai namo bidangi iri pai to na sabab mamma to tindo na itelo moto si bidangi mana na dena memang dena tamak na ke rumah sakit mesuk darah anak ini angkai asa pembukaan 1 pembukaan 2 pembukaan 3 letu pembukaan siaga ini bawang siagi kami mesuk tani elok tak bahkan madari lalu angka tamak tete apari asarae ia pada su zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ye bajan nama 5.000 bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dari 24 jam ni gato iripai tawe iri marepa to na sabatanya pa to padiro agagero apalagi ako ang kato melo memana dena si teru padina o kurito ang kato pak guri law minuway cengke batu cengke minus si ang kato deringer kada ang kaustas ko makanja baca-bacana yala siwai irinusi makomo ponco na ada bapak ibu riwat tu tak jadi tahu memang matomi ke iripai makomato ko baja sangat di kotomate na sabat dito pagkakatomate bapak ibu alena malala lokok buku buru ina lemma alena cik di dina teta ang kapangantaraan na teta icemme teta iwalung daya aja dah je pak aja tuli male alasa tuli sibuk. Biasalah dah tu kejadian pak. Biasa ki si pulung anggaplah tu mak balu. Madari matau kisah disalai balu tak nasabat lawama ki masempajan nang kato meli. Nah digaga to layani biasalah ada. Nah biasa kejadian pak. Ternyata angka tau mataulah ada salai balu nah. Mataulah ada salai usahana gara-gara angkam mana pangali ko tolo masigi dan digaga pak belingi sisen lama to pak madari mon rumah to deto dalo masigi lisi pak beri jamain kamu itu mon retu dak deto ka to pangali biasalah ada kejadian jamain dimuliakan oleh Allah apalagi mako koe pak Fudani terus terak DJ gaga jago magi wasing dek gaga jago bapak ibu beberapa hari yang lalu engkai bara agak sina bare agak bahasa anak pak bare angin tok dituji gaga jago pak nasaba angin bawa napa pole puang Allah Ta'ala bertiup nasa mata kata taurang mematin rota na pole anginge tak balikan ke kimoto kada Muhammad angka lalu jaga pak bang ko pole anginge rata-rata tu karena sukupole anginge bakoh unrutona pak zaman dimuliakan oleh Allah kupole anginge bamana te kubulana maka pula ada je kajak bana o kubulana bang masih bak dena joka tua apa kata dito gagak ko pak hukum Sulawesi Selatan biasa kejadian maka apa je kajak bana pak kalau ko masih bang angi bawa na papole fuang Allah Ta'ala pa na degaga atangan na napito to makada ya ko na 77 ki decing ajak mojek mutapa sembulat de buto
Ya kuna tuju ki de cing ajak moje tappa sombulak de. Nasabang kamato je tahu makukui pak. Madari napi sogi-sogi cede bu tappa keru bangina. Ya sagina kena strok de to liwat to mi haborona. Ia pada melok mewah ya ada teko pada padan atau sogi. Wah, rasa lupa tu ia pun ngaju. Yang mana kalau ibu tinggi pada melok mewah ya ada teko pada padan apa mapot tu burung. Sombol ada tu, kata sombol ku kampot tak bu? Engkau kata sombol ku pai. Dito gaga balik-balik ko de gaga. Ngega to sombol makukui. Padahal napi angin na kiringa ki pangalatala pada de gaga je uleta Saya teringat zaman dimuliakan oleh Allah. Dena padonno ifaccalan na pangalatala risik di wanua risik di kampung ya gede de gaga na gelli pangalatala okutu. Saya ulangi lagi. Dena padonno pangalatala paccalan na risik di wanua risik di kampung risik di onruang. Ya kudik gaga na geli fong Allah Ta'ala okko tu. Okko ki mon rumah tahu pai. Tempat siapapun itu dimanapun tempatnya jangan sampai angka na geli fong Allah Ta'ala ketuna mamaci na panono fong Allah Ta'ala pacalan. Nah sabaya rumah kokwangi pak. Terkadang santai-santai tahu. Magi wasa santai-santai tahu ya kok na panonno imusibana po ang Allah Ta'ala mega mo pa jito lumakara magije na tuli na uji ki po ang Allah Ta'ala bangga to je makara na uji jangan sampai je tania ujian jangan sampai je pacalan na mo asa mo pi ujian tuli na sa mo pi wagi na uji ki po ang Allah Ta'ala na uji ki jangan sampai pacalan na pa tayo tagare makokwag ni musibay chede pa Depa na selesai di musibah tak kap posisi di musibah. Depa na selesai di tak kap posisi di. Na apa je aga-aga madari na kiri puang Allah Ta'ala mapatalinga na kurapahan ni rupa tau. Apa aga-aga pa? Yang pertama tanah, yang kedua wai, yang ketiga angin, yang keempat api. Iya aga-aga pa si sele-sele pura si tanay na pakedo puang Allah Ta'ala. Na demo pa je na mainga. Tadi mo pero ko kampota na pakedo, napi ko palo na pakedo. Maka pa ko kampota. Ko palo biasa kedo tanay pa, terasaka gaw kwe. Terasakan. Irasakan. Mamotor ki lagi ko madari pa ko pa, maga pa ko, maka de kro to eto we tadi apa ata ustaz. Kada ka maga je ro tun na ko na kenna to ro ko palo, pa idi okro kana we ustaz. Kau tetok ide ulit tetong itu tapi itu dah ustaz talan-talan tak kira pada sisa tu belendere na semustas makua napi aku kampon na tahu pak na pakai do fong Allah Ta'ala tanah cek dan ada bo pa jito memang maka dah apa jito kada maka lah dak ustaz si mak dakwah itu dia ini tapi ustaz si sinalisui maka memang ada itu batai dah mak dakwah kada boleh fake kada ya boleh tanrut dong ya magai kada comok cek dek dak dak batai dah mak deje nama dak ide je cia mai kai di musalakan kada mau bi pai merustas maka lah dak batai dah mak bicara majak topa 5 cara mana yang mana nak kena tu apa kata pikir asik je pak napi tanah maka da tanah rifang Allah Ta'ala puang arenga kesempatan pakai do alaiku yolo maga si liwak lada di batena maka solar rupa to iku walino liwak lada di makokoi rupa to iku yaseku pegau dosa seakan dosa sudah terang-terangan saat ini pak iro dosa makokwangi pak seakan nala kebanggaan mani bahkan angka tahun ini semua je maka dosa je iye we pak nala kebanggaan bahkan masih iri kuda na pegawai dosa lupa tu ngesai nala kebanggaan ni maka kuangi pak tau dosa tak ada pengah kamar aja pak di aja muta tersinggung biasa kiga mapak boti riolo pada riolo tu itu mapak boti mo patau itu iya
Iroriolo pak, iya ko mapak boting itu minum mato kapat tahu minum mato pak. Bakal di lagi kayak kulan masih gak apa biasa jam itu. Toba ni makok ko toba ni. Dik nah, pak aja nih. Riolo mi. Aga beda na riolo pak iya ko mapak boting itu riwenni. Iya malam tu dan penina madari minu tahu beda na makok ko na riolo pak bu, riolo madari ang kamo siri-siri na minum. De na melo minu yawana tenda macore masiangi. Kendro pale minum, mesti sipulung o yawana pengutiwe. Kumana romon di sipulung ro? Kalau mana mo itu anamo? Iya makokuan ni pak. Sila lo tak je pengajian, masikri ini asal. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ceramah ni ustaz sih. Kemana ni majelis taklim pengajian? Malam tu dan pening salai. Purata macerata, purata pengajian. Estamin. Yawana masiangi lampu. Yawana sarapu. Yauluna bolana tahu. Allah. Pegok topi dosa ko topi bolana tahu. Pak, bu, tasadari aleta ni gana melok tataja paringerangi ki. Ya ko ustaz ema kokwangnya ulama tama kokwelele padaki na tiamopi maringkalinga. Tanay na pakedo fangala tala de topa to me maringerang. Aga pitataja me paringerangi ki pak. Na to me sadar. Na piro tanay na pakedo fangala tala puang areka kesempatan. Pakedo alaikum Allahu Akbar. Pure tanay jaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala api yesi. Ya ko pade cia maingat ko tanah ipakedo api si coba ikiring-kiring gangkan na angka tahu pak tapos sila lona makan re api capo sila lona rata dengan tanah barame ame maingat demo pada maingat api naik nisa makan api mapala api bu mana sa ya ko tanah makan de to wat di moro jago moro makatan ni buangin no ya ko api maka pelak tapi demo apa je na maingat. Pura si api na kiri pangala tala jaman dimuliakan oleh Allah. Malam-malam ay si kami menga iya kuwai ipakedo. Gangkan na pole kota si Mendre ta 10 meter iway na pa dihamparkan ke daratan. Bangunan yang besar amruk rata dengan tanah. Sari kami may makita matan na makada. Tongan ni way malemah. Tapi kumeli na pakedo pangala tala capuki. Rata dengan tanah gara-gara banjir gara-gara way. Demo pa yan namanya. Ya ko tia ni tanah, tia ni wai, tia ni api, mudah-mudahan angin naule ni. Ondo to na angin ni pak, dek gaga warnana. Tapi ya ko melo ima pa capo. Yaki giwa kadang kaangin ngokoy pak, yaki ki. Bangka tu kipas angin tay dia ada gaga. Yaki ki. Itu yakin. Angka angin ngokoy pa bangka kipas angin tapi dene rite tapana maga warnana tapi komelo ima kasola caputo nga kipam yaruna kada fangala taala zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas talle ni makokwangnya akasola-solangi keputanangi wal bahr talle tori makokwangnya akasola-solangi kota sie aga pasabarna bima kasabat aidin nas pas sabaran na rupa tau matonon roy. Oke di mon rupa ya, fa makada bi fangala taala rupa tau matonon roy. Fakutanana rupa tau ni gana. Oh pantas de na pawi fangala taala makada rupa tau iye na su fangala taala supaya wadingi pada tasadari aleta tenetoga idi na sabari na nonno pacalan no fangala taala. Rise diwanua. Luar biasa Bapak Ibu. Dosa saat ini yang diperbuat manusia luar biasa. Angka anak-anak munu itu matuana, angka tomatua perkosai anak-anak.
Engkau to masalah surang di nasiwa ada bakas sifat di diri hati. Engkau kapal itu masalah surang sifat di diri hati pak. Engkau Pak, di kesuksesan kami nama raja sengi itu matua, ya kusiama ama ya anak nama masalah surang. Oh, dia naga kala bahagi itu matua pak. Aja tahu pada fada tahu pak. Tolong yang ada dalam masjid ini yang sering ikut pengajian, engkau kamana sila surat tak 2 togi masih surat 3 togi 4 togi 5 togi 10 togi 2 silusing. Tapi ajak lalu tapas yang keiwaran perangin asal surat tak aja. Mega tahu makukwangi pak masih surat dena sewa ada gara-gara warang parang. Bakat dena cek dia tahu makukwangi pak sifat di diri hati. Bakas si jajang masih surat gara-gara warang parang. Bakas si uno masih surat gara-gara warang parang. Oh. Pekku carana me di kajajian ni pak na masih surat kijena. Na cik di mola ala yang menengi pola di parimanan na indota. Na bendeng ide na tepa ibidangi pak de na goncing ibidangi setiap tungkat jajita to si bawa je terus sila surat tak. Napi tu syukur ki maraja na sabatat dan na iposita. Engka apa je madari ka aja mujokah. Asuna kamisi magai. Asuna tak dan kingi posimu. Ya gitu apa kate. Maga to si ko tak dan iposita ko su kamisi ka dewa di jok kanasan. Untuk to na pura itu melitike hangus. Gara-gara tali pusat. Ya tosiko ya seharusnya ya mirwat dinajokang asona kamisi. Syukuroi nasabat tak dan nak mo iposina. Maga pa beneng ina tak dan na posina ita gare pa buya kong ka umur 40 tahun umur na dena tak dan na posina letu makokowe. Pikir iki gare. Itu mete bawang. Dena wadi. Pura apa ni meliti ki anak-anak. Ya ku tak denai naseng posimu na ya toro mujokang elo kalau sapa dalek tak denai matu dalekmu gua tahu para kata dena kuaro. Apa kullo tahu ki je. Angkat mati zaman dimuliakan oleh Allah tapati kemanu yawana adengi tapada gere. Pakan jaki mo je niya tak mak bismillah mo ki kata gere kada. We engka mato baca anu ustaz kada ka. Pek ya saja. Na dena wad di tape gere to ko de itu mak bismillah sana po kala tar kada. Nang ka je na ya ko mesu ni nasa to matewe ustaz igere ni masih zaman we ko yawana adengi. Aga mo baca kada. Puang engka itu to matewe lo law puang i lemai. Kamana melo mala ko mondri na nyawa engka ni yawana puang manu egere kaki. Itu wa prakate na mo je puang ala tala melo to nagoso. Keyakinan ni je pak. Ini perlu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu insyaallah engkau tak mana makokwangi pak. Apalagi kepada si obi ki pada mayurwa ki pak bu insyaallah ini tidak sia-sia perjuangan tak Bapak Ibu. Dena sia-sia. Nawala ifang Allah taala pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanigi tau pegau de cengok kolino namoni si bicu mika makama de cengi perina pegau khairan yara iwale i okufang Allah taala na sabat de ceng. Tanya de cek bawa pak maka dah kama kirina de kira wala kaki maka si fong Allah taala wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nanigi tau pegau ja nani adoraka ngerilino namoni si bicu mika makama ja purna pegau syarran yara wadi jaji iro jai wadi mancaji facal dari 1000 dinar fong Allah taala. Dan ingat pak tidak ada bebas di sisi Allah. Dek gaga malindru pola di fong Allah taala. Makanya kau pegau ki de cepat insyaallah nawala ko Allah taala. Angka togi to masenga de togi to mapoji yang petik de cita jama neita ko Allah taala. Kan angka dia serakib dan ada atid yang senantiasa melihat apa yang kita perbuat di dunia.
Sebaliknya to pegao dosa rilino makadaki deto gaga CCTV mita ka deto gaga to mita ka awale agagan na tawe betul, tapi de nang kada tindro fu Allah taala mita ki Bapak Ibu, dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ye muaseng itu nasa maperi alemu na muale agagan na tawe kolino, muaseng maperi alemu ye na muale agagan na tawe sampai sepengetahuan apa de gaga to mita ko liwa pa perina baya ya kumalau ku pertolongar risrimun dinna fu Allah taala na de gaga to bati-batiki okolino wat dimui tahapa mega wat disibantu-bantu kirilino. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua akan terlihat dan kita akan dikumpulkan nanti kelak di padang mahsyar, dan semoga kita semua insyaallah di padang mahsyar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mega alhamdulillah, syukur Kak Maraja saya bisa hadir di Kampung Tak. Saya tidak tahu siapa yang saya telepon tadi malam. Apa walau itu simpang nomor nah, iya mat telepon Bang. Iya. Cuman tadi kemarin menelpon, cuman tadi malam itu saya di Kedolangan. Ada acara takziah tadi malam. Pasca dalam perjalanan, apa mompo ko pikir aku kada aga pi wala lisu ko tanrute dong ni. Na tete 10 di wani. Telponi Pak Kauah, tabi iga pas itu limangok di pacarama korokoan nur. Tadi ye. Telepon Kak Gare kamera awak dingi paki kro tindro. To nanak kai pale tindro to ni. Sapa Kak. Oh akhirnya we ngerangi matu aku Pak Bu. Ada di Kadiri. Lau nak korma tindro. Mak ni tindro ko. Kada Kak tedu Kak Ponga tami suwi. Moto ni kada makokoi. Letuk nak konur. Insyaallah. Terima kasih mega Bapak Ibu. Saya Ramdanil Ambotuo mohon pamit. Billahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.